tere, olen Irma, eesti keele õpetaja koolis Atlasnet. Tahan jagada teiega teavet eesti keele ja kultuuriklubide kohta Tallinnas ja Narvas. Seoses eriolukorraga riigis ja massürituste keeluga eesti keele ja kultuuriklubi töö ei ole lõpetatud, vaid edasi lükatud. Klubid alustavad koheselt, kui kriis on möödas ja olukord riigis stabiliseerinud. Mis on klubi? Klubi on projekt, mis on suunatud inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes soovivad paremini tunda eesti kultuuri, traditsioone ja eripära. Klubi on koht, kus eesti keel rääkimist, kirjutamist ja kuulamist harjutatakse läbi huvitavate tegevuste. Käiakse koos ekskursioonidel, kinos, teatrites. Külla tulevad huvitavad inimesed. Klubi väärtus on eelkõige inimene, kes räägib eesti keeles. Klubidesse on oodatud need, kelle eesti keele oskus on B2 või C1 tasemel. Kui te olete huvitatud või tunnete mõnd sõpra tuttavat, kes oleks huvitatud, siis registreerida saab siin. Püüame üheskoos selle keerulise aja üle elada. Toetame üksteist ja oleme terved. Kohtume клубис. Здравствуйте, я Ирма, учительница эстонского языка в школе Atlasnet. Хочу поделиться информацией о клубах эстонского языка и культуры в Таллине и Нарве. В связи с отменой массовых мероприятий, начало бесплатных клубов эстонского языка не отменяется, а переносится. Что за клубы? Это проект по развитию разговорных навыков для поддержания уровня эстонского языка и знакомства с культурой Эстонии. В жизни это не всегда получается из-за объективных причин, отсутствия времени или носителей языка. Эти проблемы будут решены в клубах. Их цели общения и знакомство с культурой Эстонии. В программу входит как неформальное общение в классе, так и экскурсии, посещение театров, музеев. Изюминкой будут гости клуба. Репост приветствуем. Ваши друзья ведь не знают. Карантин завершится, а клуб пригодится. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на сайте atlasnet.ee, берегите себя и до встречи в клубе.